Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At nababayadak iti pagadalan, tatang. Ikanak man iti kwarta pagbayad ko. Awan kwarta. Awan mo timated ko. Ay nawaw. Siyak man ang ti sana makabayad. Ibaganto man ang ti kaadalak asyak lang ti sana makabaybayad. Sadot kayo kanong amin, isungawan kwartayaw. Nagkuna asaduta. Taikak iti pagnakman na. Dagiti nga rut kaadalak, tatang. Alaki din. Ingka agi eskwela. Tamang remedyo iti pagbayad mo. Mabainok ama panigi pagadalan, awan pagbayad ko. Ingka lata. Taibagam nga agbayad kanto inton bigat. Apay nga ibaga medyo anak mo nga agbayad no bigat. Ada ka di may remedyo mon? Ay nawaw. Siyak ka diti makamo bakit? Basta agbayad inton bigat. Sigurado nga da pagbayad na no bigat tay sutiin ka rin. Tanag mo na ya. Basta siyak ti makamo kunak lang arudin. Aguray ka man. Pangalaam iti kwarta nga ited mo ken kwa na inton bigat. Diyak ibagbagakan ka. Amok metla. Nga saan mo kanunungan ti aramidat. Ay nawaw. Apay, anya ti aramidam? Ay, saan mo nga amuan kunak lang arudin? Kapan kakadi nagkali iti mula talaya bakit? Saan mo itlakay? Apay ka day? Nagnaak ita ijay, tay nakimpalinong jenwang. Nakalimot ti daduma. Na, asino nga iti nagkalay? Ay, Sapay nangina ita itilaya. un nga raw. Na, adda ka din nagraira ngagtatakaw. Nagawan lakit din ti bain na, no asino tinangtakaw iti layata. Ay, sapay kumata day ti maudi pa nagtakaw day ti mulata. Ay muda nakapsutan nga agmula. Takawon da pa'y laang maet. Ay nawaw. Ada ka di pagbayad kung tatang. Ada, atoy, ne. Agyaman nagtatang, makabayad ak madlaangan. Ngam, nangalanyo iti kwarta. Adalapan ko in lako, anak ko. Anya nga itinla ko yo. Adamot madisketar ko in lako ka. Kasta ka di tatang. Agdiskitar kayong tumanan. Tap na da pagbayad ko, na da babayadan mi Una, no makadiskitarak manan. Ay nawaw. Ay, adaman na nagkalyan iti layata, bakit? Asino nga nga tati agtatakaw iti laya? Ay, aguray ka man. Tamang panunutak, no kasano amamwak, no asino ti magtaktakaw iti layata. Ha! Kasanom kumatakwatan no asino? Dayta, ti saganaak no kasanaw. Masapul amaduktalak. Masirib ti agtatakaw lakay. Ay nawaw. Angam saan da ako kwa amin asireg. Maduktalan tulata no asinaw. Agsarita naman iti naawang si Juan? Itaman pa akasarita na kitinawag ako na. Unay ka tanaawang ay nawaw.
Nangag ko tinagsarita niyo iti anak ta. Anya ti inla ko makunam? Apay adamagan. Ay, diskarte mo dayjaya na. Adda nga minadamag ko ama pukpukaw amula ti kaaruba. Anya ko ma, na mapukpukaw amula da. Anyat bibiyang ko dita. Oho. Sapay ko mata saan apumudno ti atap ko. Ay nawaw. Anyat atap mo aya. No masirib ka. Masirok mo ti kayat ko asawan. Anya ko mati masiro ko sasawom mo. Bastawan pakibiyangak iti ibagbagada ang mapukpukaw ay nawaw. Ay na, imbagtan na sabat ka, sunya. Adaman damagag balasang ko. Anya ka di tayo dyan, nana? Nadamag ko nga men, nagudong ka kano iti kalman. Asino ka di tinakita managlako iti laya ija ilay. Awan mo't nana, apay ka di? Ay, kunaklakit din no, ada nakita am. Natakaw nga min ti layabay. Basta ka di nana? Sapay nangina ti laya ita. Iso lang tinamnamaan mi nga ilako nga tinakaw dakid din. Kasta ka di nana? Nagawan mat puso day tang agtatakawan? Iso garod basang. Sa bagay, saan nga agnanayon apalimad ti kinasasino ti agtatakaw? Ay wan anana, ada pagsasao nga awan limad adilumtaw. Ay agpaisot ako ng basang. Saan nga agsigsiguro day tang agtatakaw? Ay, si Kamat Juan. Papanam. Apay akas laliklik mo tam ti aglaw-law ti bangkag. Ay, ikwa tata. Anda nakita nga buyaw. Iswa kamkamatag. Nay, diyan mo masurutan ang tinapanan na. Timayam tumay. Ada ka buyo dito yan. Diyan bakir ha? Ay, kwa. Ay, naggapo nga ruday diyan buyo dito bakir. Iswa kinamat ko tata. Kas karinaya mo ta makamatam ti abuyaw, tumayab. Ay, nawaw. Ha? Ay, sige, tata. Ay, nagpukaw mo tan ti abuyaw. Agawid akaw. Apay ngay baga na nga da buyo ditoy. Ijay mo bakir ti ayan ti abuyaw. Abangan mo't no, saan nga buyo ti nakamatan na? Amo pa yan Kaslad da sa bali apanggap na ay nawaw. Anya kumangay. Daka mo nutay ko na nga abuyaw. Oho! Awan ti abuyo ditoy. Ay, nakitak gayam ti adu atali nga ingkabil mo ijay kalapaw. Apay ka di nagijay? Aramatag tapno maduktalak no asino ti agtatakaw. Kasano ko ma? Ada pa'y nakita kalatlata. Ay nawaw. Dagi jay alatlata. Agyan latay jay kalapaw. Pagkakamangag babaan iti talay. Ikaamang kunto jay talay iti aramidag apalabaw. Inton madalapos dati palabog kaw. Maguyod ti talay. Agtinupa ti lata ket agparnoay iti unay. Innakto magkitaan no asinaw. Kay, duwag taraya dagos ngay. Nabutan pa'y. Agarami dak iti palabog iti amin adalan nga agturong iti ayan tilaya. Ipagod ko ti talay. Tapno inton mabadakan ti agtatakaw ti palabog. Markas. Ke maipagod ti saka na. Inton pilitan na nga ukasaan. Agtimag mo't dagiti lata tamaguyod ti talay. Ket ito nagtimag dagiti lata, ingkanto matan kitaan, kasta kaday. Kawen na, iti kasta, maduktalak no asinaw ti agtatakaw.
naipakat mo amin na napalabaw. Naikamang mo pa yan dagiti latang agturong iti kalapaw. Anya nga iti sumarunong arabidam. Inak mang tulag iti tanod akadwak. Masapaw, asan nga mo ti agtatakaw tapno maduktalan ti kinasiyasino na. Ay nawaw. Mayat ngagpaisaw no dakadwa matanod. Amangan no labanan na kadagtatakaw. Una, masapul nga sigurado ah. Kasano lakay. Ada ka din na baga matanod nga grunda. Anda, ngamli man ti papan mi ti kalapaw tapno san amakit at agtatakaw. Agandadad kayo lakay. Amangan no aduda ka lumaban da. Di kagda nagbakit. Nulakit mapalabugan da. Saan da makataray adagaws ta matalyan ti sakada. Sapay ko mangarod ta matiliw yaw no asino ti kanayon namang takaw iti mula ta alaya. Uwan nga raw. Malabakit, inkamin. Ayan tay sakon. Awan ba't dito yan? Sino man tinangalan? Papanamaya tagbirok ka pa iti sako. Rabiin. Di mo ayaam mo arabi iti iruruar ti kurarapnet. Apay iti kurarapnet. Engka ka di aganop iti kurarapnet. Tumanagariman. Imbis adidaan mo arumwarak ita arabi eh. Papanam kunak. Tapay adi mo kaya't amamuan da arumwar ka iti rabi eh. Inakagsilaw. Anya? Silag engka agsilaw? Apay ayaan agado ti saludsod mo. Inak manlangay. Ay na, papanan nga tatiloko. Apay arabi iti iruruar na. Ay nawaw. Nanang, amangan mo mapanagdiskitar ako, nanang. Anya ko matidiskitaran na nga iti rabi eh. Saan ka diyan ako, nanang, itaya mapanagsilaw? Anya ko matisilawan na ket silagmat. Ay nawaw. Napanan na nga rudan ngayon, nanang. Day tatisaan ko nga mo anak. Ang manipod rumrumor iti rabi ni tatang. Ang damat itid na akwartak. Kasta ka di? Apay nga awan matititid na kanyak. Ay nawaw. Amang ano ti pagbayad ko lang mo ti madisdiskitar na, nanang. Yan nalabit nga rod akasta. Inayadak ti agarudok ang mapan itimula alayan nila kay Jonas. Inak man na nagkali ti laya, tap na daila ko. Ay nawaw. Apa yan? Nabitin mo ti sakak. Anyatin ang tanggal iti sakak. Ay sus! Anda na palabugan! Hintay kita anan! Aha! Ha! Si kagayam tagtatakaw, Juan. Dapay sako ngay gemaw. Inak ko magsilaw, tata. Apay nga nga palapog yun dito eh. Naisang rad day ta para iti agtatakaw. Kat si kaday ta, itarom kay di barangay. Ha! Si kagayam tagtatakaw. Sanda ko mga itarom, tata. Kababain. Amo makababain. Gamapay nga inaramin mo lukaw. Ay nawaw. Tata, jak impagarup mapalabugan ta. Salbag kakiday. Napigpigsa ka nga mitisak. Siyak pa iti takawam ay nawaw.
Sana na maulit. Tulungan dak mo ang mangikat iti talika dagiti saka ka. Tuwa mo na sakak tinatalyan, Tata Jonas. Hodam siguro adi ka maduktalan niya. Ha, di nak maestro kan. Tad ado pa'y tikinan ko ngayon na pa'y ngamitisi ka. Pakawan da kong tata. Tulungan da ko na mangikat iti talay. Kasta na pa'y lanay tatalay. Tamang ano tumaray ka. Sa nabalay, tada dagiti kadwak atanaw. Ipanda ka iji barangay. Tada tanod iji nga agron-ronda. Ay sus, kababayan pa nga ipanda ka iji barangay. Ay, ni kadiwan ti agtatakaw. Ay, nawaw. Awan sa bali bakay. Iso tinapalabugan itin kabil ko apalabaw. Nagdamag akidi ka di bakit na. Imbaga nang awan ka no tinakit-kita na alaya. Maimbestigaran mo ti asawa na. Ang mga nagkakunsabos damay. Into ka din bigat ti panakaimbestigada. Wan. Intayo di barangay hall. Intun bigat. Unay ka ti aramid mon si kawan. Di ka laagbain. Ay, nawaw. Kunak mo sanda maduktalan bakit? Imbag tanamati da saan ko nga mo tinararamid mo. Uray awan kwarta tayo basta saan ka kumangag tatakaw. Lakay di tinakawam. Ay, nawaw. Jakton ulitin. Kababain. Pataan. Di agtakaw. Kasano day tuyain? Amun ti bumarangay tinaramid ka. Ay nawaw. Uray agdildilak iti asin basta saan da nga ibaga nga agtatakawak. Mabainang iji pagadalan, tatang. Adda natakaw akalding. Ibaga ti kaadalak nga mangan kanunod na kayo tinang takaw. Anya. Apay nga isak ti papasulan da. Ay nawaw. Ata, da kayo kanot takaw ditoy. Ay, masapol amapan ko ilawlawag. Asan asyak tinagtakaw, anak Ay ko? na, pagdaksan na ket. No adda madi nga inaramid mo, tas ika ti pagatapan dan, no adda mapasamak akas iti inaramid mo. Ay na. Kastoy gayam no adda madi a record. Saan amapunas iti panunot ti tao? Ay nawaw. Ay nawaw! Liklikan ti agaramid iti madi, tapno saan to asika ti atapan ti umili. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.